Sözüm nerse turunda bara, sözüm ne mına şuşa ras yazasın iken dürüst yaz. Militsiyene gayipleme, milisiyenin işçin kümüş Moskov'da bulsun, Kazan'da bulsun, Svirlav'da bulsun, Vostok'ta bulsun. Eştiğinde bunda milisiyenin gayibi yok. Şirikgül'de Kazan'da Şirikgül türbesine jiğanlar di. Qayda Şirikgül türbesi bunda. Vak bir şey yok. Bizde bulgan ul türbe Kreml aslında bundan ali yartı saat barıga kereganda bizden. Şirikgül'de biz yüzü tutamız. Bunda bir Şirikgül'ün türbesi bulmagan. Bunda bir kişilerde de milisiye represiyelemegan. Ham bulmagan. Şunun için bugün militsionerlerinin şuşan kebedi jabirlegenler deyip söylevleri militsionerlerden aftarıca çıra. Sözün ayından aytıp gittik İskender buna qaralı. Ne bitti direk bakırga ben militsioner bulgaç bana big boldu. Birisini aytam. Tataristan'da 3000'den artık militsioner Büyük Vatan Soğuşu'nda turudan turu katlaşkan. Tataristan'dan 7 militsioner Герой Советского Союза. 7 militsioner Sovetlar Soyuzu geroyu. Şol jümleden bizim avulda birge üsken, bir avulda oynab üsken Abdullajan Galamettin Avzıoğlu Bulatov. Ömür boyu Kazan'da demir yol milisiyasında jetakçının yardımcısı bulup işledi. O da polkovnik idi. Biz onun bilen bir avulunu bulgaç işraşaydık. Biz onda polkovniklar bulup tügül. Biz onda kim bulup işraşaydık. Biz onda işraşaydık. Bir avulunun molayları bulup. Şunun için haklıkını nahaktan ayıra bilu Müslümanın izge buruşu. Bana bu nahak belirler yağılı. Milisiya robotniklarının bitti ağır. Buna biz bu birinci mertebesine sizge söylev, bu aşıklanıp, Allah'ında biz bunu tülası bilen aşağı bizi bin şunasın pila. Soğuşta katnaşkan kişiler konkret soğuş epizodları bir söylerge yaratmıyorlar. Onun sebebi var. Çünkü onlar vakitte kan, ölüm bilen beyli kıyatağlarga tigizlerlik haller. Ayrım epizodlar menin de Kazan jurnalistlerine söylegenim var. No birisini yine aytıp gittim. 1945 yıl April başı. Biz Balaton Şekişvekir var, onda Balaton'da Şekişvekir diyen şehir var. Şularda azat itüde katnaştık. Ende katnaştık, biz onda geray böyle şu kadar faşistini utirdik tügel. Atıp yattık ende, kaya bizge atırga kuşalar, şunda atıp yattık. Ölgenlerimiz öldü, kalganlarımız kaldı. Kalganlarımız kaldı. Nihayet 45 yılın April ayının başı. 3. Ukrayna frontu Vena'nı alırga hazırladı. Alar bilen birge NKVD batalyonları tozu. Biz malaylar bilen söyleşemiz, nersege hazırlanabız biz. 45 mm protiyotankoy puşkalar alanını şistartabız. Snaryatlar, bizde komandirler ilette, bulay nitkeşliklerimiz, bunda kavşamazka, bunda bulaytarga İranıp yatabız, balaylar bilen söyleşemiz, tutar balaylara. Sağdullah, İpteş malay tozun, kıvırdı malayı. Yaştaştı koyşan, benim bir atna bulur hali. Yok diye. Bir atna bulmaz, 3 gün bulur. Vena'nı alı operasyası ol. Sekret bitti de koşan başlanasın. Buna şu günü şulay söyleştik. Hiç tanıklar geldi, yana tanıklar geldi. Şimdi yıklarga anda urban, ormanda da şul jirge plaş palatkını yiyesinde, şunda avasın indi. Bir yıkış ol.
Buna şunda yıklarga deyip gina hazırlanıp yürüdürek. Подъем, тихо, подъем. Строится, акрын. Не шуметь. Şundan soň biz tüzeldik. Bizden batalyon, komandir batalyonu Mayor Slostushinski. Mına onun aytgan sözleri eli de mına baş miyinde otura. Товарищи красноармейцы, бойцы мои, мы с вами одолели Карпаты. И Мухарлямов мен айтты, яштешти, сен аңлайсың мı? Мен айтам, аңлайым. Нәрсе аңлайсың? Карпатты өттік. Yok dey, қазір айтты, бүгін біздің соғышқа кіртелер дей. Мен айтам, мына ненде зирак малай. Образование жиде класс бітін нәрсені аңлай. Бүгін соғышқа кіртелер дей. Мы с вами прошли Карпаты. Получен приказ командующего Третьим Украинским фронтом, маршала Советского Союза, героя Советского Союза Федора Ивановича Толбухина. Шунда birinci mertebe şu sözlerini Толбухин iken işittik biz. Şundan боевая задача до начала общевойсковых операций батальоном НКВД приказано переправиться через Дунай и на том берегу Dunay'ın kişerge hem Dunay'ın karşı yarında плацдарм деген söz bir участок деген söz. Алырға для того, чтобы обеспечить продвижение общевойсковых частей. Sizge әзірленген кемелер, her kemede 45 миллиметровый танкға karşı puşkalar, автомат, bütün granatalar, все barısı әзірленген. Şuşundan ayta başladılar, какая-то рота, какой-то батальон, какая рота, какой взвод, какое отделение. Отделение младшего сержанта Салихова. Красноармейцы перечислили. Sağdullah da bizden bilen 5-6 mal. Yağadan 12 malay başka milletlerden. Şoşlar, Komi malayları, Uruslar, 18 soldat Kibanı çıktık. Командир Гель Сорокин. Тихо, не шуметь. У фашистов имеются специальные звукозаписывающие приборы, которые ловят всякий звук. Biz kıymelerge oturduk, işemiz. Tihə, işemiz. Bütün kışkı, ne kadar kuvvet var. Buna мен ayttım, bitkim olur Rüstem. Rüstem это человек, обладающий огромной физической духовностью. Бейхисап көп рухи һәм физик яктан көчле кеше деген сөз. Biz de şulay bulurga tırşabız. Özümüz 50 kilogram, 52-40 kilogram soldatlar. İşemiz. No şu kadar biz bile can ten bilen Sovet ulastına birilgen. Biz ulasımızı da bilemiz. Tatarlar soğuşta men aytıraydım, men başka milletini tüvençasım kelmey. Tatarlar soğuşta birde biydi, Rüstem Tuğan. Biz bunda Kazan'da, Tatarstan'da, Tatar bilen Tatar, tartkalaşa falan degen. Evet soğuşta Tatar birgeleşe. Var bizde 17 yaşlık malaylar, 18 yaşlık malaylar birgeleşe. Mına şunda işemiz. Bir zaman Dunay'ın ortasına jitken idi gemi. Ortasına jitken idi ras. Sekund içinde teki yardan, projektörler, bütün sredstva bizde utratata başladılar. İşemiz. Xudayning rahmeti işemiz bolaylar bilen. Binalar ya bizden kemani
ötüp şartlıylar, ya jetmişi şartlıylar, ya yanda şartlıylar, ya onda ya solda. İşəbiz. Endi yarğa bir 15 metr kalgan bizdir, 20 metr. Bizden kemenin başına mina kelip düştü. Bizden mina, buna bu indi aytek, buna bu sizin kitapını aşıqta, buna bu lotka içinde soldatlar. Puşka, 45 milimetroy puşka, şundan artilleristler atalar. Malay tiyeler tegende, özümüz көрәбіз, 20-30 metr, прямой наводка бит. Bir şol işken vakitte kemenin başına kelip düştü mina. Bizden keme aldı. Bütün amunisiya, puşka, bütün вооружение Dunay astına gitti. Biz Afgan kaplangan kemenin astından çıktık. Qaribız biz 18 soldat ikimiz yok. Çıkan malaylar kemenin sırtına yapıştı. O sırtına yapıştı degen söz ol biləsiz mi? Şıp-şıma kemenin sırtına yapışıp bula mı? Bula biktirişsen, buna şunda biz barmaklar bilen, niler bilen yapışabız, o şunda şıma. Bizde alıp bara dolkun. Dolkun alıp bara. Andaki siz görseniz idi, ölgen soldatlar, tübüne çık gitmegenler, yerdem sıraganlar, spasite, пожалуйста, spasite, убираю. Buna şol vakitte şolay yapışkan kiyinse bizde dolkun bilen kime alıp bara, malaylar jılıylar, 17 yaşlık malaylar. No, alayda bizde başta buna şon değil jil, üstüne vayın, soğuş bara bitin değil mi? Bizden ki bana dolkunlar bina alay kütere, özümüz bilen birge. Buna şol çıkan vakitte bizde uqşıta. Bana bütün işteki ağzalar kiri çıkayken deyip durasın indi. Anımayır. Şuşa beleler, şuşa korkunuş afetler arkalı barganda indi harbi zonadan, atışkan zonadan çıktık şekilli. Tağın kişi başına tağın tragediye kelip bastı. Teyaktan bizden avlatkadan başlarımız gına körüne, kiçkinegine no yaktırtıp köreler. Teginden bizge faşistler ata. Basınız. Bu yaktan özümüzdekiler. Özümüzdekiler ata bizde faşistler deyip bilip atalar. Buna şu vakitte başlandı panika. Sotar malayları, hani canım, baba canım bakil bol, zılay başladılar. Ben komandir отделения halim yok. Sağdullah, men aytam prekratit paniku. Rusçada нашаралил vakitte. Sağdullah ayta, кто будет плакать? Кто давать будет парика? Приказ командира не выполнял? Выброшу на Дунай. Tuttu malay getirip soktu bir malayın nigine. Şıp buldular malaylar. Atamdı. Sizge komandir prikaz da ayttı deyip panika ne davat. Evet. Şuşlayttırıp biz şundan çıktık. Şundan çıkkanıyık. Havan ağabız indi. Şunda akkan vakitte idi bizden yazmış aşık idi. Biz varımızda Dunay tübüne kiteşe gidik. Çünkü nasıl ki bizden kişisiz kullar, mına bu barmaklar katkanına tügül, olar kan bile birge, börtken, 50 nerse formasında, bütün tırnaklar, anda kan. Mına şunda ne Sağdullah ite yaştaştı okudu, ulabizdi okudu. Naş kişi ölgende Tatar'da bit okuyuz indi. Şulay bit yasin. Şul mıskın isine çıkan okudu. Nümertem Sağdullah legine okudum bit. Okudu, ulabiz işte.
Мен енді нәрсе ол вақыттағы дини ғилім әлхам қылғалла, мына шул вақытта, мына шушы ілішін есігізді қалдырығыз. Бүтін силәмнің, бүтін мағынасы шушы ғатуқти қазір. Мына шул вақытта мен әлхам қылғалла біләдір емейінді, но біләдір емейінді біріше қысқа сүрә. Қабатлы өзім арып біттім. Шул вақытта есіме түшті Құр'андagi bir сүрә. Есіме түшмәді, дұрысын айтайым. Машинально көңілге келді. Ла юғайру. Ла отрицание. Юғайру. Ярдәм болмас. Ла. Сізге ярдәм болмас. Құр'ан аяты бұл. Өзіңіз шушы халіңізді өзгерткеншіге қадар. Мен іштен ғана ойлайым, нендейінде бұл өзіңіз халіңізді өзгерткеншіге қадар сізге ярдәм болмас. Нендей аят бұл? Мен ұрысша айтканда, на Бога надейся, сам не плашай деген сөз бітінде. Дело утопающих, дело самых утопающих получается. Іштен ғана ойлайым, мен там бір дұрыс тәржіме етмегенлердір, олай болмас. Неше кетіп біз өзіміз ярдәм етеміз. Ярдәм етерге бір халімізде жоқ. Деп мына шулай ойлаған вақытта машинальды, біліп түгіл. Өзімнен өзі шыжы паясты еремін бұла бет солдатмын. Паясты еремінде гранатылар башқалар, гранатылар шундай. Гранатылар, мен айтам, мұнан алайым да ырғытайым әлі, малайларны қында ырғыттырық, бары бір судайынды ол. Мына шул вақытта қолым еремінге келіп дейді. Ишында мен өзі дұрағын ол. Біләсіз бе? Сағдуллаға айтам. Сағдулла, еремініңні бошат. Қойсысын, меттен паясынайын, брезент еремін. Нәрсе? Бошат. Нәрсеге керек ол? Бошат. Но бошаттым. Еремініңнің пряжкасын соңғы тешігіне тақ. Тықтым дей. Мына басыңға тешіге тықтым. Меттен ки башыңа. Не? Ки? Кидірім дей. Қазір мына қарағыз әлі жігітлер. Мына шында, мына шылай бәйлі. Мен сізге яулық білін көрсетемейінді, чөнки башқа бауым жоқ мұны көрсету үшін, әне үшін көрсетем. Мұнда бик те зор ғибрет саман факті. Ки башыңа. Ол кейді. Қазір кел менім янға, кел әлі менім янға. Кел, сен кел. Мұна сен лоткының шул яғында, ват сенің башың аттықтық. Бірге нетәбітті. Мұна қазір біз лоткының сыртына вет бойында мұскол кішілі шушлайттырып, всем сделать так, как. Ол вақытта тірейінде бір үндір солдат қалғандыр. Bütün балайлар да кейдік шушлай. Елінің сыртына ятабыз. Қазір бізді долқын көтере. Бірге чабыз. Как марокканский король, понял? Бұда чабыз бізді ұқшыта. Ләкин бет долқын бізді долқын ала алмай бізді. Біз ятабыз бұна шушлай. Бұна шушлай тіріп. Bəs Allah Hak Subhanahu ve Teala'nın ayeti kelimesinin ise buna şuşa bizden isen kalbımızga sebep oldu. Anladınız mı? İsen kalbımızga sebep oldu. Buna şundan sonra biz candan isen kalgan bütün malaylar biz isen kaldık. Neşe kalgan hele onda silesen arıp bitersiz. Buna şunda biz İsan kaldık, bir köp mucizalar neler ütkeş, özümüzün şeske koyta aldık, bizden kelip aldılar. Bütün silam tilinin mağunavi tefsiri şol. Nendigine halde kalsan da, sen öz halini oңайлату için oylarga teyişti Allah Rabbul Gizze Kur'an bilen. Öz halini oңайлату
Sana benim amanatım. Eğer de şu ayette bilmegen bolsa көңелге, bizde anda dolkun çay kabartadır. Sonra şu bir hesap veretlerden tıra